Бүгінге қадар сақланып қалмаған Қалға Сұлтан сарайы Қырым ханлығы мемлекетінің екінші ең итибарлы адамның мүлкі еді. О, Ақмесжит шерінде ерлешмекте ve Қырым татар халқының мирасы olarak sayılmakta. Yıllar devamında halkımız bu yerde keregi dayın kazma işleri geçirilsin dep kureş alında buluna. Lakin hükümet bu vaziyetke kulak asmayıp kurma işlerge razılığını verdi. Bir halkның medeniyeti üstünde başkasını kurmağa haksızlıktır ve bu sebepten hükümet azalarına hitap edem. Bu haksızlıkını toxtatınız. Bizim abidelerimizni kurtarmağa yardım ediniz. Bizim boyun borcumuz ecdadlarımızdan kalgan miraslıkka sahip çıkmağa. Tariximizni yeryüzünden silmege imkan verme aziz halkım. Қалға Сұлтанның сарайы халқымызға бір emanet. Ondan қалған таш топрағы нәсілдерге шан, emniyet.